assalamu alaikum hare mi wuri on fop lalandi stay do jam Allah taware do jam simi wobbe go no wiya sellu lamotako sellu no wadrini sellu no fofi sellu no jawri sellu no juldi hare be no kirdala moƴƴa moƴƴa buyi sikkuno goy kadi c'est vrai e bay be wadi be esprit ka fichier électoral fo sikkude fichier lo daneke parce que jama mede on kambe hakkille den no jippi no c'est-à-dire ino dani de fendi hakkille den ine fendi kono findini hakkille mawɗon ki moƴƴa faamu awa ko ni noon selludalen ɓuri déterminade ɓe annda ɓe yo andu ɗum taw ɗum ko goo par ce que ɓe wi'i désormais il n'y a plus de place pour l'hésitation ɗum retene moƴƴa moƴƴa ayo discours retene moƴƴa moƴƴa donc si feƴƴi ɗon ande hunde wotere onon ɓe faalaɓe ma onon ɓe ɓaroriɓe CNRD ko kowoni wowde ɗo fof min mi fela on fe ko waɗi déjà ko heɓuɗon ton wo ko heɓuɗon ton ko grâce amin ko grâce à président selludalen si heɓuɗon poste ministériel ko grâce à selludalen diallo waɗi siɗon waɗede ministre de la jeunesse maɗum ministre des transport maɗum premier ministre ko sabbu selludalen par ce que fi honnu so daari uɓe ɓen fof ka rpg yeehi ka CNRD ɓen jonnaka poste ji responsabilité ji jani wona iwɓe ɓen ka rpg tu vois non donc iwɓe ɓen kadi ka UFR ka Sidi Aɗa ɓen ɗum kadi la même chose ɓe jonnaka poste ji jani fi honnu iɓe andi ko homɓe ɓe wuli iɓe andi ko homɓe maapini ɓe fi muɗum iɓe andi ko homɓe laamu ngun fewti ko président selludalen joni noon ɓe faala poɗugol militant ɓe FDG ɓen ɓe sikkuno ɓay ɓe pooɗi sellubalde wi'uno ɗon o yaadi wo ñakkere nden alors wo si tawi kuɗol goto sortike suudu ngo siyata ndu siyata mais si wo ñakkere nde yaada e ma muɗum haray ndu siyay donc on yii ɓayi on no yeehi ko ɗon jama ɓuri déterminade gawa ko ñampurennade to kowoni wolade kala ko heeɓi ton ko grâce à selludale mo andi ɗum ɓoyi nawonde so wanda ɗum somi yi no yalta ka média ji ɗo famina kanko ko ɓiɗɗo gorko mi andal ka ɓiɗɗo gorko sina ɗo a yalta no créa parti politiquement o inna ka populaire jama o jokkama maɗum Mamadi Doumbouya ɓay ko populaire min anda e on semanna bawuri o mon no yiɗi ɗo yaltuno ɗo wi une transition qui dure devient une transition devient une danger pour la transition hande kon faala transition Mamadi Doumbouya en juuta donc ɓeɗo fo ko sa yiɓe no mama ɗo ɓe heeɓi poste ji maɓɓe bawuri déjà parti politique makko hande naka jiifa makko parti makko politique o noka jiifa makko hande ka fewduɗen ɗo nini kanko so sta wolde hande fi ardagol agene kanko bawor ko hooli hoore makko ko hooli hoore makko donc son fami moƴƴa ko yimɓe IFDG ɓe maapini ɓe ɓe alaji sellu maapini ɓe ko alaji sellu ƴenƴinta ɓe ko alaji sellu ɓe wuli mais si jama o ɓittini haalama o alaji sellu jalen ƴettu pinka si o naadingol konngol ka ɓernde maɓɓe ha yurmede nde pottike par ce que mbiɗa andi yurmede nde ka ɓernde alaji so ɓeyɗa hibbugo ƴiiƴan guineɓe ɓe mais si on jeri ha ɗum naati ka hakkille maɓɓe ɓe maîtrise ɓe ƴetti ɗum ko wallahi min senedirta giiɗo e gaño min lankidira on fof onon ɓe ka CNRD wonɓe ɓen toon yimɓe amen yiɓe wona yimɓe min déjà welan tori Allah kala mantina siɗɗo am hayso kono ene gotan wonduɗo e CNRD mbiɗe tori Allah ñande waɗi pan to wo yo Allah nangude ɓe fof maɓɓe nangal ngal fuutetake aduna e lakara par ce que sa mijitike hara no wuɓi ni goɗɗo si wuɗorike deftere si tawi goɗɗo o huuɗike o waɗe yo waɗu si tawi goɗɗo andi o waɗata wata o huuɗo o inna waɗay donc haray ko ɗum si feƴƴi ɗon ande moƴƴa min l'UFDG est ce qu'on fami min on ɗo min e an o mbeɗe andi en yaayi ɗo ko mba si Allah jaɓi alaji selludale la hunde lawaki taw wallahi hunde lawaki min mbeɗe felliti sattay tum sattaygoy c'est vrai mais kono ardoto tum mo jama o yiɗi on ardoto tum kono so yi ɓe darike ɓe inni ɓe l'UFDG ala konngol fiyo référendum par ce que ɓe andi si jama o yalti yande l'UFDG malgré selludalen ala ka pays to so o inni joni jama o yaltay jama o naafituɓe jama o no andi ko mbo gaynata yiɓe andi kadi ko mbo gaynata donc si mbiɗo ɓeno kam ñampureno ɓenna ko choix du peuple woni Mamadi aɗa ɗum no kirɗalan donc on mi mari komi wiyata militant ɓe waton huuɗu waton ƴeño déterminoɗe plus que selludalen ko détermine ɗo ɓe accusiri ɓe erguine hande ɗe suti dolle milliard ji wonaɗe ɗi ponnede en ala natude trop de détail dans les trop de détail par ce que ɗen andi ɗum noon donc si ɗum no feƴƴi iɗen andi Mamadi Doumbouya tana habbiɗo ɓe on iɗen andi tana habbiɗo ɓe on par ce que o promesse moɓe prometi ɗo Guinée ɓe respectali ɓe yiyay talla lakke makko ɓe yaltata e makko aduna e lakar donc oɗo ɗe heɗo ɗon wallahi mi duttali mi fillito mi duttali hakkuni Allah laamago alaji selludalen so mijjitike woɓɓe sokama 27 ans woɓɓe waɗama exil ɓe raɗa naafi yonnugol on tigi hara hulu mais o yeehi ɓe wani exil ton ha e vraiment
ɓe araji programme ji ɗi fof ɓe arti vraiment tawi ko ɓe laamu wala ji seldalen kadi ko Allah walli en alaji seldalen no yaltila Guinée ɓe continue activité ji mum sina ɗo wongol vice président libéral international sina e gandu alaji seldalen ko ɓe victime popularité maɓɓe on ka leydi meɗe ko leydi makko ko ɗum simi yiɓe laaɓe ɓe no ñampurenno ɗo hocco cikko watto conci dumbuya simandu ɗum inna kamɓe laabi fof fotti inde subhanallah no huɓɓe ni laabi fof fotti fi Mamadi Doumbouya dare konngol jaasongol hersiningol ha hewtingol simi yiɗo kankan ma ɗum dingiray par ce que o tawata yimɓe malonati ɓe gono toon yaltoɓe ɗo inna kamɓe dingiray fof fotti iwtori ɓaw TMB wono jokki Mamadi Doumbouya nani haala sama kalaji ay ngol lawol ngol petit tronçon 75 km ɓe waɗango goudron ko ɗo jama on c'est à dire jama on woni faible ha feƴƴiti kero akke ɗayne ko sina ɗum entre labe tuge dingiray sigiri 400 et quelques kilomètres ngol lawol ɗon hande ngol duwan waɗede autoroute on mais hay petit tronçon gon entre Biskirima dingiray leero ngol lawol ɗon 100 km ɓe coupa on 100 km ɓe waɗa 75 km on 75 km hayde ɗum joni ha joni waɗini combien de fois combien de mois kako koye bendaneni hiɓe jirtibirtinnade ngol lawol ɓenna ɓe gollengo no jaasi ha feƴƴiti kero donc so daari entre kadi tugue dingiray maɗo entre tugue daare ardugol c'est à dire ɗi petit tronce ji ga fop ɓe ala ɓe na gollayɓe ni donc jonnidire juuɗe meɗe fino la gisel dalen ardoro kalam si Allah wala no jaaɓi buy sikkuno ɓe waɗay ko Sonko waɗi koɓe présenta goɗɗo ɓe aɗirani mbiyata minen leader jo amen ko ala gisellu dale miɗen gandi ɓeɗo ko respecta parole maɓɓe ma ɓe respecta parole maɓɓe on ko ɗum e inchallah kadi le combat continue miɗen tori Allah yamirɗo en si tawi en sattirama en fewtu e makko toroɗen mo miɗen andi hunde lawaki haray an Allah miɗen torima ya seeko ka bawgal ma okkanamin président Cellou Dalein polgal okkamin polgal no min ardoro leydi ndi mi waɗa leydi amen ndi leydi nunɗudi leydi fewndi leydi ko tawata guinéɓe ɓen wuura e mayri fanna mantina ɓe bonna min moi je me bats pas pour un poste pas pour un groupe particulier mais pour que chaque Guinéen riche ou pauvre jeune ou vieux puisse vivre libre et digne dans notre Guinée. Voilà le combat de ma vie et je l'assumerai jusqu'au bout. Ko ɗum mi mari komi yalta on donc komi mari komi yiyata yo Allah okku Alaji Cellou Dalein laamu okkaɓe duuɓi e cellal okkaɓe faamu kadi moƴƴa kadi no ɓe ardoro leydi min noon miɗi kadi mi ɓeydita ɗon kadi encore une fois jama on e militant ɓe ɓen heeƴen ɓawa président Cellou Dalein heɗoɗen ɓe mbeɗa andi ɓe jooɗotako ɓe fanka ɗum ɗo yarirani to mbeɗa andi ɗum ko soit do ɓe andi ɓe sovay ɓiɓɓe lendi par ce que ɓiɓɓe lendi no hatongine ballal Alaji Cellou Dalein wona Alaji Cellou goy wona enen goy c'est à dire wona Alaji Cellou goy hatongine men ko enen hatongine Alaji Cellou Dalein ko enen hatongine yo Alaji Cellou Dalein wallu jama ala Guinée ko ɗum waɗi meɗen combattre meɗen encourage ɓe meɗen turiɓe kadi ɓe wallito jama on fino ɓe leydi wona leydi fewndi leydi nungude donc aray ko ɗum no si mettima maayo si mettima yaw ƴawa e leggal yo yana maɗum yaha ko maayo Conakry yoloɗa minen noon meɗe andi men combattre jusqu'à la victoire finale. À très bientôt. Fodé Aïmaz Diallo, militant inconditionnel de l'Union des forces démocratiques de Guinée, en tête de son excellence El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, le prochain président de la République de Guinée, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous.